رونهیا کردستان جه روجاوی کردستان دما خوش ببینرین هجا ایرو 22 سبات 2026 روجا یک شمه امی جوره بلتنا دانی ساعت هفتان پیشکش بکن پشتی بین آوری بری بینرین هجا ایرو گلک نوچین کو ام بوره پار و بکن هنه نوچین گرینگ و ین سرکن کو تاوی گلک کسان لیا آنگام بشین گلک کس لبنداوی کنم امی دست بکش عفرینی دست بکن پشتی دمک درش عفرینی که به پست خوی فرمانداری و در باسینا و عفرینی بو فرمانداری هیزن آسایش محمود خلیل که هون بناوی سیامنت عفرین نازدکن و بویاوی تین آسکرنجیم در باسینا و عفرینی بو به ریوبرین حکمتات دمکی ین شامیر جویاو مجرا سرکه یا ویجوینیجیم روشا کوچبران و وگرا کوچبرین عفرینی بو چافکانین تایبت ین جدوسیا وگرا کوچبرین عفرینی برپرسیارن جیم جبو کانال مرونهی تیوی گوتن وگر د نوا محاسبات ده وی پیگ بی او شام لسر وگرا با آوه که کومی جیم اری کریه لحفاتن پیگ هاتیه لی اگر جاره کدن تهنجت و آستنگیک نیدر خستن بریکرنک جبو خاکا خویا خباتک بی هم پایال سر ویدا خوازه تیمشاندنه دعایک و کلمک بریکرنا خوا هول داده در باس بکه اف دیمن دبکو نیشانه یک آوگرا کوچ بران با جبو هر عفرین یکی اف یک جداخوازا بنگهین بو فرماندار آسایش محمود خلیل کو بناوی سیامند عفرین تناس کرن لعفرینیه لور تفی فرماندار هیزین اولکاریا هندرین پارزگاه حسک مروان العلی فرماندار هیزین اولکاریا هندرین پارزگاه حلب محمد عبدالغنی و فرماندار هیزین اولکاریا هندرین حلب سراق العموری لعفرین جویان ناوروکا سرکیا جوین وگرا کوچبرین عفرینی بو سردان د چارچوبیا پیمانا 29 چلیا د ناورا قصده و حکومت آدمکیا سوریه دهات کرن یک جبندین پیمانی وگرا اولیا کوچبران بو هرم نوانه چافکانین تایبت جیرونهی تیویر راگهاند کو جوین برینی درباس بویا او دانزانین کو وگر و دناوا دمکی کنده بیکوره لگوری آگاهین جبر پرسک دوسیا وگرا کوچبرین عفرین تایبت سبورونهی تیوی دایده هات گوتن وگر دمحاسبات دوی بیکوره اگر وی جارجی تو آسانگی آن هنجت نین درخستن هروها دا زانین کو شامه لسر وگرا کوچبران با آوائکی کومی اره کریه و آمدکارین داوی تینه کرن بسات هزاران کوچبرین عفرین شهبا شیخ مقصود و اشرفیه لدبستان و مزگفتین باجارین قامشلو حسکی دربیسی عمود تربسپیه چلاغا گرک لگی و دیرکی دمینن آخص سال 15 سال ام و کوچبر عفرین ام و دگران عفرینه ابیویم وی جاره 16 صبات جی کومبندا جواکی عفرینه مجلسا کوچبرین عفرین و شهبا و نونرین جواکا سویلین اوروپایی لپیشیا آواهیا مجلسا کوچبرین عفرین و شهبایا الباجار قامشلو جبو وگرا کوچبران دا خویانی دابو هاتبو گوتن و جبو دسپیک نیزی 400-500 مالبات عفرینی بکومی وگرن واری خواه بلی هر چیروکین عفرینیان پرن عفرینیان کو گله گران جه اواری خواه کوچبر بونه و جاری امی قلا ریویتیا زاروکه که عفرینی بکن کو حالی وینت حالم زاروکه بناوی عبدالرحمن ایشازده سالیم لدبستانه که لعموده لگل مالباتا خود مینم در ریویتیا کوچبریا هر تشتی بچاوی خود دیتیه و جیان کریه نها لعرده و برینداره چیروکا وی زاروکی ام لگل نوچگهانا مجوانا جمعه ناز بکن مولی مخربه كده انا عارفين مولی متنا مولی متنا جي خربيه
مافی زاروکی چه دیت و چه ندیت حی سالی بو جعفرینه درکت و کت سریا کوچبریه هات شهبا و چو شیخ مقصود دناوا نخوشخانه یاسین آنکو خالد الفجر دیال شیخ مقصوده کمکوژی ترس و ایش لپیش چاوه خودی تو جیان کر لیجور بسلامتی فلتی هات رقا و جاره کدن تورکی خو بمالباطا خوره هلگرتو لدبستانه که عاموده سکنی هنگی ترس خواريه قوتن بزوري جدوي درت كفن كنا محاصرين بالمشفى ياسين قذايف ضرب ايش بدك درونات عند الشبابيك دبابات قذايف عم بضربوها علينا حرب صرنا بالجبهة عم بضربوا علينا الدبابات عم فوتها من بجوات بيوت عم بضربوها على مشفى ياسين عبد الرحمن 16 سالي دايكا ويجي السويدا يوبافي ويجي جعفرينيه تو كردي قد نزاني دنكي؟ نفر كردياوي قلك لاوازه لي ايشاكو عبد الرحمن ديتيا دي تشافي دباندك كما في مالفيجيني الدنيا ببختنا بيني وي حتى رفا چارا خوندو چيروكاوي بكوچبري ردس بكرو نما خوندنا خوكر روجا حجدي چلا دما چتين سر بحكومة الشامي وهن عشيري عرباوال الرقا ايريش كرن عبد الرحمن كومال باطا خورا لدبستانه كدما تافي بحزاران شينين رقا وكوچبرين عفريني دان صريا حسكي داخو جمرني خلاص بكن ليل صري راستي كمينكا چتيان هاتن بدنا نروح على الحسكة بالرتل بعدين طلعنا كمين بالإيش اسمه مفرق شدادة ضربوا علينا طلعوا لنا كمين طلعوا لنا كيف كان الكمين؟ انت شو شفت قدامك؟ عم يقتلوا جنازات بالأراضي مدنية عم بوصوا مين ما كان وان رهدريجان عبد الرحمن جي لكيلك بدهان جوان و جنج عربي داخستن و اشكنجل وان كرن فيزاروكي بوان چاوي خوني تجي ايش ديت بي چاوا جن جوان اللي بيش چاوي تين كشتنو جنازة العردان آويتي عبد الرحمن جي في شك ده هردو لنجي خدا دخوا واحد هيك بيبرك بالمدرسة بضرب المدرسة سيخ دلنجي ويدنا دوی سرميدا دبستانك عاموري دمينا هر چندي هيواسور و ريفبريا خسر لغوري درفتي خوبيرا آلي كارنجي لتيرا ويناكا چه حس ردت ليتا ده؟ بس بلو خلي حدا ياخذنا داوينة هي حسرة عبد الرحمن جي چيروك و ايشك جب حزاران چيروكين كوچبرينا ما دردو كل جتنا دنيا تخواس خواش وشنا ما دردو كل جتنا ايش بلاكي ایرو لباجار دیری که به بجداریا صدان کسی جوینه که برفره هاته لدار خستن هفسروکا دایره تکلین در و یاری ببریا خسر ایلا محمد او انداما فرمانداریا گشتی یا یه پژه روحلات افرین ده جوینه دا آمده بون ایلا محمد او روحلات افرین دیار کرن که یکیتیا کردان بو بنگها راوستاندنا ایریشن لسر روجاوی کردستانی هر وکی بالکشاندن لسر هولدانین دوام انج بو بجهکرنا مافین گلی کرد دستورا بنگهین آسوریه ده ایلا محمد قناقا هی نرخاند و دیارکر کو پرزیریکا کرد بویا بشک بنگهین آ دیالوگان لسر استا نابنتوی ده جوینا کو جعالی پیدی و حتی ارگانیزه کرنده ایلا محمد بالک شاند سر پیشکتین نفخوی و گوت هن کماسی هبون لیمه کاری پلانین کو آرمانج دکیدن گلی کرد بیباندور بکن تیک برن یکیتی هیس او قربانیین گلی کرد اف پلان پوچ کرن بحثا گرینگیا راکرنا دورپیچا لسر کوبانی او وگرا کوچبران بو مالین وان جهاته کرن کو خبات بو ویکی دوامن رولات افرین جی بحثا فدکارین گلی کرد کر کو وان به هزاران شهید او برینداردانه اف یک بویه بنگا هیس او برخوادنا گل لهمبری دجمنان رولات کت قناقا نهاج بو گلی کرد هستیاره او هر ریکفتنک کو وره چکرن دوی ریس لمافی گلی کرد وره گرتن وی پیواژوی بهوری دا ام وید کارم بیجن گوهرتن یعنی هرین بگیشتی نوا
گوهرتنکی را درباست به که افیان ننو دست بیه جزو دعوتی دست بکرن درن دافجه و دخوازه به شکل کی یعنی إلا هي جي كده وصل كوركو أو دخوازه كردان ناس دكه وصل بيجي فام كرد قبول كرن في شكل دخوازه يعني جواب جوابي يعني جواب راضي بكي وبيجي وفا ما اشته مو قبول كر پێویست بکێ سەریداری خستن پاراستن ئەv وەک ئەرکێک ئەساسیە ژیانە مەبن مەها ڕەمەزانەیە فەرزەکە هەموو گەلێ مە باوەڕ دکە ڕۆژیە خوا دگرێ ji bo me jî weke rojava weke Kurd weke gelek ku di vê axê de jiyan dike ferzeke ku em xwe birêxistin bikin em parastina xwe xurt bikin ev ferzekî daîmî ye jiyanî ye مزارک وقت نه آنینا دنیایش بو مرنه مزارک خو آنینا دنیایش بو جیانه ما آنینا دنیایش بو جیانه بلا اوجی بهلن ام حفر جیان بکن سوریا کی آزاد ملت کی آزاد سر آخ کی آزاد سوریا کی نه نافندی سوریا کی کو حمی رنگی خو حمی دنگی خو کو سوری ده جیان بکه ام تنه نابجن یک آل یک ملت یک دولت ام دبیجن حمی رنگ حمی آل حمی ملت قال ما راستي بيوستي و بفي جبيني هبو وكون ظانن يعني منطقة كو امتدى در اف هرمن كو امبيجن روشلاتا نابين قشتي ايرو الصراع كي مازن را در باست به صراع هجمونا جهاني اگو پروژن روشلاتا نابینا نو دینل دار خستن کدام کیترا دنیا را دیتنیا فکر أي خديت خدية بيتر أنا بيتي الجلاية كاسمه لقبوا دليل وتم غير نافذ پارێزگەری حەزێکی نوورەدین ئەحمەد بە وەزیری پەروەردەی حکومەتا دەمکیا شامێ دکتۆر محەممەد ترکۆرەجڤیان di hevdîtinê de rewşa proseya perwerdehiyê li parêzgehê amadekariyên ji bo ezmonên bawernameya seretayî navîn û amadehî hatin nîqaşkirin. Lêkileka wê jî mekanîzmaya bicihanîna biryarnameya serokatiyê ya hêjmara sêzdeyan a bi naveroka zimanê Kurdî zimaneke netewî ye û dikare li dibistanên hikûmetê bêne xwendin hate gotûbêjkirin. Belê her parêzgerê Hesekê beriya bi du rojan ragihand ku dê rêyên ber bi bajarê Hesekê ve bêne vekirin ev jî rêyên ebiyet ya Riya Şeddadê û ya Kampa Holê ye. Ev rê di dema şer de ji bo parastinê weke xetên çeperên parastinê lê hatibûn çêkirin piştî derbasbûna bi mehekê cara yekemîn îro careke din ekîbamaya Ronahî TV berê xwe da wan rêyên ku bi taybet ser Riya Şeddadê niha jî amadekarî têne kirin ku ev rê bi awayekî giştî bêne vekirin agahiyên berfireh jî nûçeganê me Mihemed Badilê ji wan herêman radikîne. Hêja ev Riya Şeddadê ye. Ev bendê kontrolê yê yekem yê ku ji Şeddadê mirov tê û digihêje bajarê Hesekê. Niha binerin amadekarî tê kirin. Eger avalê kemîrevan li vir bide ev jî riya ku Şeddadê ji Hesekê mirov berê xwe di Şeddadê niha yekem care piştî heyvekê ku em derbasî vê millî dibin ev Riya Şeddadê ye niha ew bendê kontrolê ye ku hêzên ewlekariya hundirîn danîne hema bêjin al xuya ye ala hêzê esayişiye xuya ye herwiha ev jî gaveke ku do parêzgerê Hesekê ragihand ku ew ê riyên sereke em behsa kîjan riyan dikin yek ji wan riya ku niha em li serin Riya Şeddadê ye herwiha Riya Abyed el Hesekê ye herwiha Riya Kampa Holê ye ku bi gurkirina vî şerî ev her sêrê hatin birîn çingî ku êrîş nêzî bajar dihatin kirin di encamê de bû çebera şer ji ber wê ev çend rojin behsa vekirina van riyan tê kirin دو parêzgerê Hesekê ragihand ku ew ê van riyan li pêşiya çûn û hatinê vekirin niha jî amadekarî tê kirin niha li dû min xuya ye ku ev rê amadekarî jê re hatiye kirin texmîn dikim ku saetên pê
او ري بتمامي لپیشیا چون و هاتنه بفکرن جخوا وقت مدا زانین کو افجی ده انجاما او ریکفتنا دناورا هر دو آلیان ده یا کو ده بیستونه چله ده گوهات راگهاندن پیمانا گوهات راگهاندن لگوری وی نها هر دو آلی تف دگرن گلک خال پیک هاتنه کو ده انجامه ده وکه پاریزگر وکه هیزن اولکاریا هندرینه بسر حکومت دمکی کو درباسی باجار حسکه بونه و هم ده آلی پاراستنه ده کو هر دو هیزن کو ما بحث وان دکر هیزن سوریا دموکراتیک شروانن یتگی گول وربون وان خودکشان لشون آخوا هیزن آسایش نها او بند کنترل یا یه هری داویه کو از بحث دکم کنها او آلا هیزن آسایش یا پشتی ویجی کو او میلبیه یا نها جمیلبیه او هیزن حکومت دمکی درکتنه هر وها للشداد بجيبونا نهاجي ام لبندينه كو افري با اوايكي فرمي تي تخمين كرن كو وج الي باريزغاري حسكي لبيشا چونو هاتني بيفكرن بری بینرین هجا من هاجج بو ورگرتنا آگاهین هری داوی همین تکلداری جوینا پارێزگەری حەسەکێ و هەمجی تێکیلداری vebûna riyan û ya herî dawiye jî rewşa koçberên Efrînê piştî ku êdî yek ji xelkê Efrînê bi awayekê fermandarî bi awayekê postekê erkekê derbasî nava Efrînê bûn çav hemû vegeriya li ser wî em ê van agahiyan ji nûçaganê xwe Mihemed Badirî bigirîn ji ber ku gelek agahî li gel hene em ê wan agahiyan jê bigirin û bi bînerên hêjara par ve bikin. Mihemed ez destpêkê ma bêjim şevata xweş be. بله سردار سلاف جبوته و جبو همو تماشوانن محمد ما قلت دي جالك مجارند آگاهی لگلت هنه و ام دخوازین وان آگاهی لگلت بگیرن نه تنش بوده بمینش بو بینرین خوین رونایی تیوی جی پار و بکن یا یکمین ایرو پارزگری حسه که به وزیر پرورده حکومت دمکیا شامیره جویا بو تشتا کو دسپیک از دخوازم جته هیم ببم اف جوین بداوی بویا آنا اف جوین لکودره پکتی و یا هری گرینگ جیم تکیلداری اف جوینا کو پکتی آگاهی نگلته چه هنه؟ سردار یعنی همو اف شاندهین کو درباسی پارێزگەرە حەسەکێ دبن بێ گومان ئەو دی چارچوڤەیە پەیمانە 29 چلەیە دای کو براسی هەمە بێژن ترافیکەکە چوون و هاتنێ خورد di navera her du aliyan de ku ev cara sêyeme ku sê wezîrên hikûmeta demkî ya Şamê digihêjin bajarê Hesekê ku her yek li gorî karê ku jê re hatiye dest nîşan kirin ku li gorî wê tev digere bi taybet ya herî dawî ku ew jî wezîrê perwerdeyê bû ku birastî îro piştîdanê nîv ro gaştibû bajarê Hesekê civîn bi parêzerê Hesekê re li dar xistibû bêguman yanî ev naveroka civînê ji şapemeniyê re nehatibû vekirin ji xwe dîmen jî hatin dîtin ku ev civîn di navera her du aliyan de çê bûye ji xwe tê zanîn ku parêzgerê Hesekê li gorî peymana 29 çeleyê ku ji alî hêzên Sûriya Demokratîk ve hatibû dest nîşan kirin û piştî wê jî ku weke parêzger hatiye dest nîşan kirin bêguman dema ku wezîrek yan jî şandeyeke payebilind ji Şamê ji hikûmeta demkî serdana Hesekê bike helbet wê di serî de berê xwe bide parêzger. Yani ev civîna gohat li darxistin bêguman weke aliyê ku peywendîdar ji aliyê hikûmeta demkî ji aliyê desteya perwerdê bû. Yani ev jî tê texmîn kirin ku naveroka civînê helbet wê rewşa perwerdeyê be tê zanîn serdar bi êrişên ku li ser herêmê derdora heyvekê xwendekar ji proseya xwendinê dûr ketibûn çünkü ku ev êrişên dijwar bûn di serî de ku berî êriş dest pê bikin werzê yekem yê xwendinê bi dawî bibû hema bêjin rojek du roj mabû ku xwendekar derbasî dibistanan bivin û têkevin werzê duyemîn lê ji ber ku ev şerê dijwar ku hat rûdan di encamê de bêtirî heyvekê ku ev xwendekar dûrî perwerdeya xwe mabûn bêjin çend rojin ku deriyê dibistanan li tevahiya
جزیره روجاوای کردستان هاتنه وکرن خوندکار به تایبت از بحثا حسکی بکم گوهین چند دبستان جی تیزانین چند دبستان حتی نه کوچبرین می سرکانیه تیدن هلبت یعنی نواروکا اف جوینا کو به پاریزگر هات دارخصن او روشا خوندنیه تیزانین کو یعنی سیستمک لیور هیا سیستمک پرورده لیور ل روجاوای کردستان هیا هلبت اف شانده کو دسته پرورده یعنی وزیر پرورده حکومت دمکی لیور به گمان او جبو وی روشی هاتیه جخوا اف جوینا کو به پاریزگر به داوی بو سردار بله اف لباجاری حسکی بو لگوری چافکانین ما یه تایبت گو نها دوان کلیان ده جوین دناورا شانده حکومت دمکی وزیر پرورده یه حکومت دمکیه کو جقامشلو بری خدا باجار قامشلو نها جوین به دسته پرورده یا ریوبریا خسر نها لدار دخه د جوین ده لگوری چافکانین ما کو روشا پرورده مکانیزمه یا کوه به چه رنگی پروسه خوندنی لروجاوای کردستان ده با آوای کی فرمی جه خود نوا دسته پرورده یعنی سازین پرورده حکومت دمکی بگره نقاش لسروی یعنی هر چندی کو مهاول داکو ام ببزانه بن گلو تو گاف دهندری ویجوینه دا هاتنا آویتن لگوری آگاهین دست بکی گو حتی نها روشا ویجوینه باش بریوده چه اف شانده دا آستاهری جورده یا دسته پرورده یا وزیر دسته پرورده یا وزیر پرورده حکومت دمکیه هاتیه فر به گمان شعالیه ریوبریا خسر جی دسته پرورده هر وها جگرین و ین هریما جزیره جی دناوا جوین دنا لگوری آگاهین میکو او جوین حتی ویکیلیه سردار حتی ویکیلیه بردوامه هلبت هم جی وکا روشنموان وکا کس لبندا بداوبونا وی جوینینا جبو هر کسی گرینگه بطایبت خوندکار دخواستن بزانبن روشا پروسه خوندنی لروجاوای کردستان و به چه رنگی به تویکو بله ده پیمانه ده اف بزلالی هاتیه دیار کرن بله هر کس ده بزمان خواب بخوینه یعنی چاوا کونها بله محمد از دخوازم ویه کشته یعنی از بحث هاوی بکم سردار نها کرد بزمان خود خواندن دماکو ریوبریا خسر و سازین وی ابون پیکاتی این عرب جی به زمان خود دخوینن یعنی لگوری از تخمین دکم او تو گوهرتن دوی مسئله ده چه نبه هر کس وی به زمان خود بخوینه هر ماموسه کل سر ارکی خوکوهاتی دست نشان کرن جی چیه کردی چیه عربی او دوام بکه او دبستان ده پرورده خود دوام بکه یعنی ناواروکا جوین کل تیل دارخصن یا کو نها تیل دارخصن و هین بداوی نبویا اولگوری چافکانیان کو باش بریودشه هین دوامه بله محمد هر مگوت که دو سه مجاری هنه کن بطایبتی تخوازن آگاهیان لسرویه کش تور بگیرین جبر کو بلتنامه داشت گلک نوچین کو این دنیان کو تکیلداری مجارین جدا هنه تکیلداری هریمین جدا تکیلداری ولاتن هم ام تخوازن پار بکن نها د ساعتين سحري داشیم تکیلداری ریاد برا باشور و رشلات حسه که طایبت رین شدادی هول او خباتنش بو وکرنا وان ریان هبوم اف خبات ایرو بداوی بویا آنا انگوان بشین چوینی هاتنین به طایبت جالی باشور حسه که و بر باشار و دست بکرنه آنا سردار اف لگوری داخویانی کو یانجی پارزگری حسه که کو بری دروجان راگهاند کو ایرو گرک دوی لگوری کو لحف کرنه اف هر سریه کو تبحث کر شداده هر وها ریا الابيض ریا کامپ هولکی و هر سری چونو هاتن لی بیوکرن شخوا او راپورا کو و تواجی تماشا کر کو براسی سریه سرکی کو در باسی نوا باجار حسکیت بین کو اف دمک به هما بری شرکو هاتیه ریلی هاتیه برین چنگی کو او ایریشین دجوار بون نزی باجار حسکی بون نچار بون هزن اولکاری و هروا هزن پاراستنه و شروان قصده و یپگی کو لوان دوران تمامی وان ریان قد بکن یعنی دورکه کو ام بحثاوی دکن هم جمله باشور هم جمله روجلات حتی ویکیل یکو او ری تدبيرين كوج آلي هزن أو لكاريا هندرين هاتن كرنكو ساعتين صبح ده أمجي الويد رابون هات بيش بيني كرنكو أفري بين فكرن لغوري بارزغري حسكي كو داس نشان كريا لي حتى كيلين بر إيفاري جيب راسي
تاوی کو ری ساغلم هاتیه وکرن لیب آوای کی فرمی لپیشیا چونو هاتنا خلکی نه هاتیه وکرن از تخمین تکم او جی سدمه وی هبو دبکو ایرو وک تزانت يعني ما بحثا شانده يكاكو يا وزير پرورده دكر او جي سردانا باجاري حسك يكرو هن قالك آليين چونو هاتني ترافيكا دبلوماسي نافرا هر دو آليان دهبو دياركو سبي تي تخمين كركو او ري ينكو ما بحث كرو البيشا خلكي بي ذكرن. بله محمد مادام كما تجرتي مادام قلت لنا حسك كو حسك يك باجارينكم سركين كوجبر لنا كو كم كوجبر سريكاني جريس بي امجي کوچبرین عفنی لینم نه دنوچاویا دسپیک ادم ما نوچاویا که ببینرین خورا پار وکر فرماندار هیزن آسایش سیامنت عفرین لعفرینی بو طایبت تکلداری مجارا وگرا کوچبرین عفرینی و حتی گلی چافکانین طایبتین من رونهای تیویجیم دبیجن هما بریا کو ثبات بداوی ببم وگر و دسپی بکه اف نوچین کو هاتن پار وکرن به طایبتی لناوا عفرینین کو لناوا حسکه روشه که بچه آوی اتمسفره که بچه آوی هسته که بچه آوی دایا آوا کرن با آوی که کنجی بم تو ببینرین مرا پار بکیم سردار هلبت جبو کوشبر کی دما کوت ناوی وید بجا کوشبر بگومان دفج جهوارن خوگریای دفج مالن خوگریای هلبت دما تجیر بجا وگر بگومان کیف خوشی که مزن لور بطایبت خلق ما يكوشبرين عفرينكو هن جوان سي جاران كوشبر بوند نوافان چند سالين كو إريشين داغر كريين كو بطايبت عفرين سريكانية كو حتى تبقيجا اف خطاكو از بحث ذكم يعني دمكو يك سي جاران كوشبر دبا وبحثا فقريتي كرن كيف خوشيا كمزن ددليوان دا چند هر چندي كو براسي ما هاول داكو ام درباسي نافوان بفن وبيجن يعني او هسي وان چنا بطايبت بيجن نها او وك بلانك جراحات يداين بطايبت وك تجي اني زمانكو ايرو بطايبت شاندك جهزن اولكاريا هوندرينكو محمود خليل جيجري بربرسي اسايشا حسكيكو غاش عفريني وشو سردانا مالا خوكر وقالك وهفديتن بدردورا خو بدردورا اللي كسين كلور اماده بنكر جخو دغوتني ويجيدا هات ديار كو هر كس نها او فجر جهوارن خو بطايبت كوشبرن ماي عفريني كو نافا بلان ده بلانك هاتيه داين او بطايبت نها لباجار قام شلوكو اف در دورا 400 حتی 500 مالباتی کو او دناوا پلانا که ده هف باش او بری خو بدن عفرین وقت زانین یعنی چند روزن دبکو اف کاروان بریکه هلبت لیور لباجار حسک جی قالك خلق ماي كوشبرين ماي عفرين هنا او جي لهفيا ويكيليا كو بيجن دكا ام تفدا فقرن جخو يعني كيف خوشيا كمزن ليفر ددلي كوشبرين ماي عفرين ديا ام جبير ركن سردار نتني خلق ماي عفرين ليفرن خلق ماي سريكاني كو دكام جي ليفدران تيزاني كو براسي او جي لهفيا فقرن لهفيا بلانك كو هلبت دنافاوي بيمانا بسونه تشلي دكو خالك سركا اوكو كوشبر ايدي فقرن جهوارن خو براحتي چه عفرين چه سريكانيه بله محمد بادرین و چگانی ما جه حسکیم هم تکیلداری سردان کش بو پارزیری حسکی و ناورکا وان جوینین کن هاتین لدار خستن تکیلداری روشا رین کوتی دیگهشم باجاری حسکی طیبتین عالیه باشور ین کو پشتی شر هنکی آلوز بویم آگاهیم برفره دان محمد جو بجدار بوناتم ام گله گلک سپاس دکن بله بینرین هجا اف نوچگانی محمد بادری جناب حسکی بوم چند مجارین طیبت ینکم مد خواست به ریا نوچگانی خواب و بینرین هجا را پار بکن اوجی یک بطیبت بهاتنا ویجاریم وزیر پرورده ی حکمت دمکیا شامی هفدیتنا لگل پاریزگر او پشترش در بازبون آوان یا لقامش توی لگل ویجاری دستیا پرورده آره بریا خواستر کو جوین پیکتن و حتی حال گوری نوچگانی ما گوتی و جوین دوام دکن لعالیه که دن رین بر به باجار حسی آنگو باوی که کرد و کرمانجی آسانبونا ایدیم لنوا باجار و هری داوی اتمسفر یا خلق می عفرینی لنوا کجبرین عفرینی لنوا سریکانی ما بو بینرین هجارا پار وکر لی جبو افروش اتمسفر ارینی بیک ورجیم بردلین گلک گرانبها هاتن داین کو ایرو ناوند راگاندن یا هیزی سویا دموکراتیک قصد ناسنامه یا نه جانگورین آزادی اشکره کر وان شروانان لدج ایریشن حکمتا دمکیم به آوه که فدکاریه که مزن کرن او لباشاریم دیرازور رقا
طبقة و حسك شهيد بنا قصد سوزدكم اول سر شوبا شهيدان بمش و حتى داوي جل و هرمين خوا بپاريسه ناوەندارا گاندنیا قەسەدێ بدا خویانیەکە نویسکی شەهادەتا نeh شەروانان ئەشکەرە کروگوت نeh هەڤرین me dema erka xwe ya parastina gelê me û destkeftên wê bicîtanîn di bersivdayîna êrişên komên Şamê de şehîd bûn. Şervanên me hemberî êrîşan îsrar û berxwedanekî li hengane raberkirin rihê berpirsiyariyê li hemberî civaka xwe û doza wê nîşandan. Qesedê sersaxî ji malbat û hevrên şehîdan re xwest û diyar kir ku ew ê xwîna hevrê wan vale neçe. Heman demî te qez kir ku ew ê erka xwe yan netewî aparastina herêmê û gelê xwe bigihînin serî. Li gurî daxuyanîn nasnameya şehîdan wiha ye. Mesûd Dawûd bi nasnav Mazlûm Efrîn li Efrînê jî dayîk bûye û hejdehê çilêya 2026 li Kisrat a Reqqa şehîd bû. Mehmûd Bekir bi nasnav Serbest li Dirbêsiyê jî dayîk bûye û bîstê çilêya 2026 li Reqqa şehîd bû. Hogir Cuma bi nasnav Zagros Kobanê li Kobanê jî dayîk bûye û hevdê çilêya 2026 li Dêra Zorê şehîd bû. Xelîl Dawûd bi nasnav Fedekar li Efrînê jî dayîk bûye û hejdê çilêya 2026 li Tebqa şehîd bû. Diyar Musa bi nasnav Tofan Dêrik li Dêrikê jî dayîk bûye û hevdê çilêya 2026 li Dêra Zorê şehîd bû. Enwer Mustafa bi nasnav Gelî li Kobanê jî dayîk bûye û hevdê çilêya 2026 li Hesekê Riya Abyed şehîd bû. Bekirî Mustafa bi nasnav Erdal li Kobanê jî dayîk bûye û hevdê çilêya 2026 li Hesekê Riya Abyed şehîd bû. Bengîn Nasan bi nasnav Karker li Kobanê jî dayîk bûye hejdê çilêya 2026 li Dêra Zorê şehîd bû. û Hemûda Wello bi nasnav Cano li Kobanê jî dayîk bûye hevdê çilêya 2026 li Hesekê Riya Abyed şehîd bû. Berê hêja beriya niha Komisyona Meclisiya Tirkiyê rapora xwe eşkere kir bo her têkildarî vêyekê hevserokatiya Konseya Rêvebera Kecekê jî peyamek da Kecekê da zanîn ku rapora komisyonê xwedî gelekî maniyên bingehîne û şaştiyana û got eger tê xwestin ku hewldana rêber apo encamê bi xwe re bîne divê rêkxistin boîn zêde bibe. Komisyona Piştevaniya Neteweyî Xweşikbiratî û Demokrasiyê ku pêncê tebaxa 2025 de hata vakirin encama xebata xwe ya bimehan weke rapor di 19 Sibata 2026 de pêşkêşîreya giştî kir. Hevserokatiya Konseya Rêvebera Kecekê têkildarî rapora Komisyona Meclisê daxuyan yek da û dibêje. Rêber apo di hevdîtinên bi dewletê re timiyanî ziman ku divê meclis bikeve dewrê. Kecekê da zanîn ku rapora Komisyonê xwedî gelekî masiyên bîngehîn û şaştiyan got. Naveroka raporê ji ber van kêmasî û şaştiyên bingehîn lewaz bûye. Bêguman ji ber nebûna demokrasiyê pirsgirêka Kurd bê çareserî maye. Ji bo pirsgirêka Kurd neyê gotin bi israr pirsgirêka terorê tê gotin. Tê gotin çareseriya mayînde ya pirsgirêka terorê bi demokratîkbûnê dibe. Ya rast di raporê de tê qabûlkirin ku şer ji ber neçareseriya pirsgirêka Kurd e. Her wiha di daxuyaniya Kecekê de hat gotin dewleta tir xwe dispêre hêzên derve. Li gorî polîtîkaya hêzên derve hezar salî tevgeriya. Ji ber vê yekê jî gotina ku dibêje tevgera ya azadiyê xwe dispêre hêzên derve nayê tuwatê. Em qebûl nakin ku mohra terorîzmê li tevgera me bêxistin. Kecekê diyar kir ku mijarekedina ku di raporê delser hate rawestandin jî danîna çekan û vegera li Tirkiyeyê ye.
جیانا میا جنها و پیوه یا سیاسی و استراتژیا میا تکوشینه و لسر بنگاه سیاست دموکراتیک به. جبر وی جی دانینا چکان لسر بنگاه آزادیا سیاست دموکراتیک هاتیه نرخاندن. ریبرا پوجی دست نشان کریه کو دخوازه جیانا خواه به مشاندنا سیاست دموکراتیک دوام بکه. نها جی پیوستی به جهانینا پیوستین حقوقی و سیاسی ین پیشوه برنا و پیواجوی هیه. کجکی آنی زمان کوپراتیک کرنا تشتین دی بینگه هاشتی و جواکا دموکراتیک دهات گوتن تنیج آلیری بر اپ هوت کار بجهبه آنین و گوت. چارەسەریya pirsgirêka Kurd û Demokrat bûna li Tirkiyeyê gelê Kurd û Tirkiye hemûyan eleqedar dike. Sala duyemîn a bîngeha Aştî û Civaka Demokratîk a Rêbera Pû de dibe herkes xwedî li vê bangê derkeve. Hevserokê giştî yê Dem Partiyê Tuncer Bakirhan jî li Bedlîsê li ser pêvajoya Aştî û Civaka Demokratîk civînek ji gel re li dar xist. Bakirhan dest nîşan kir ku li parlamentoyê komisyonekî hatiye damezrandin lê tiştên ku hatine gotin neteqezin ji bo raporê jî got rapor ne çareseriyeke ji bo pirzgirêka Kurd e ew xaleke destpêkê ye. Tuncer Bakirhan dibêje nêzîkatiya ku Kurd paşguh dike û dixe nava snorên terorîzmê razî nabin. Bakirhan got pirzgirêka Kurd meseleya demokrasî, azadî û ziman e. Têkildarê ziman jê hevserokê Dem Partiyê diyar kir ziman û nasnameya Kurdî hewceyê parastina qanûnî ne. Tuncer Bakirhan li ser rapora komisyonê ji anî ziman ku ev rapor ne çareseriyeke ji bo pirzgirêka Kurd ew xaleke destpêkê ye. Her wiha Bakirhan teqez kir ku divê biryarên dadgeha mafê mirovan a Ewropayê û AYMê di zûtirîn demê de werin bicihanîn. Hevserokê Dem Partiyê Balçand pênaseya hemwelatîbûnê diyar kir ku divê pênaseya vê têgihê bi temamî were guhertin û got em hemî welatiyên Tirkiye ne lê di nava welat de gelek komên etnîkiyên cuda hene. Ji ber vê yekê divê gavên ku em behsa kirina di zûtirîn demê de werin avêtin. Artêşa Iraqê îro bêyî hem ahengiya li gel asayişa êzdîxanê dixwaze noqteyeke nû ya leşkerî çêbike. Li gorî Ajansa Rojnivîsê demjimêr sêyî piştî nîvro artêşa Iraqê bi kepçe û dozeran berê xwe daye seytereyên hevbeş a polîsên federal û asayişa êzdîxanê da ku noqteyeke leşkeriya nû ava bike. Seytereya Şehîd Genco ya bi ser asayişa êzdîxanê ji 2017 ve hatiye danîn û ev demeke dirêj be awayeke hevbeş ji aliyê asayişa êzdîxanê û polîsên federal ve têbrê vebirin. Balkêşa ev yek piştî gefên wezîrê Dewleta Tirkiye Hakan Fidan yên li dijî Şengalê ku xwestibû Iraq li dijî hêzên êzdîxaneyê bikeve tevgerê pêk hat. Hêjayî bibîrxistinê ye rêveberiya xweser a Şengalê bîstê Sibatê bank li Iraqê kiribû ku pirzgirêka Şengalê di çarçoveya distûrî de û bi diyalogê çareser bike ne birê bazên leşkerî. Belê li deverên cuda yên Sûriyeyê şevaborî 11 êriş û qeza çêbûn di encama van bûyeran de 8 kes hatine kuştin. Li herêmên dibin kontrola hikûmeta Demkiya Sûriyê de tevlihevî dewam dikin. Li gorî agahiyê hatine komkirin, duh êvarî 11 êrîş hewildanên revandin û qeza çêbûn. Çavkaniyên xwecihî ji gundewarê Homsê ra gihand ku ciwanê xiristiyan ê bi navê Naşid Kasuha li pêşiya mala xwe ji aliyê komê çekdar ve hatiye golabaran kirin. Çavkaniyan da zanîn ku Naşid ji êrîşê Filitî û koma çekdar piştî êrîşê reviya. Li bajarê Homsê jî erebeya hêzên ewlehiyê pêlzaroka bi navê Bera kir. Bera jiyana xwe ji dest da û endamê hêzên ewlekariyê reviyan. Li heman bajarî firojkarekî pêlanan bi navê Qeys Xedzûr di firojgeha xwe de hata gulabaran kirin û di cih de jiyana xwe ji dest da. Her wiha li taxa heddareya bajarê Homsê jî jineke ciwan bi navê Julia Midyen El Salim ji ber sextan xwe ji balkona malê avêtiye û dawî li jiyana xwe anî.
دبیجن کو د 19 سبات 2026 ده باوی جولیا مدین السالم جالی کمکنای ناسکرین و هاتیه رواندن. جگزاران دیمنی کو اشکنجه لیدکن جمالباتی رشاندیه. چافکانیان دازانین کو رواندن و اشکنجه کرنا باوی جولیا بو سدما کو اوداوی لجیانا خوبینا. نتنی او لباجاری رقایی جی ده ایریشک جگداری ده دو جگدارین وزارتا پارستنی یا حکومتا دمکی هاتن اشتن. هر وکیل گنده واسطا سلوکی دو دما فتوره دو اندامین هزین اولکاریا هندرین ده ایریشک جگداری ده هاتن کشتن. لباجاری شحیل ایدیرا زوری ده جی جبر رواندنا شینی جی آلی هزین اولکاریه و پفچون دنا برا هزین اولکاریا گشتی و شینه آنزه درکت. لگوندکی لازقیه جی روزنامه‌وان علاء محمد کشتی لمالاوی هات زیتن. لگوری آگاهیان روزنامه‌وان پشتی چند مشمیران جوشان زندی هاتیه کشتن. گوتی در روشا اولهی مجارین سیاسی و داخیانی ناو نتوایی لسر سوریه نقاش دکر. وکی که هات زیار کرن که علاء محمد جبر گوتنا راستیه هاتیه کشتن. هر بها لگوندواری باکوری حلبی دو کس جمال باتا گیج آلیه هزین حکومتا دمکی و هاتیه کشتن هر بها سی کس بریندار بون. بله بینرین هجاج بو تواهی گلی کرد یک خونا حرید سرکه پیک آنینا یکتیان نتویه یا به طایبتی لروجاوی کردستان بیرشن لسر روجاوی کردستانی را گل جاره کدن اف داخواز خواه پیشکش کرن لکیلکا روجاوی کردستانی لروشلات کردستانی و ایرانی جیم هر کود روش آلوز دبه دوی چارچوبه ده ایدیم بالد کول سر آلی روشلات کردستانی جیم ایرو 5 پارتیین سیاسی ین روشلات کردستانی لدیج رژیم ایرانی هف پیمان آواکرن اوج رای گشتی رژیم اف یک راگهاندن هاتا راگهاندن که اف پیمان جبو به دست خستنا مافین چارانوسی ین گل کرد او آواکرنا سیاست دموکراتیک آجبو پیش روژا روشلات کردستانی او ایرانی هاتیه امضا کرن. پارتیا دموکراتی کردستان ایرانی پارتیا جیانا آزاد کردستان پژاک سازمانی خبات کردستان ایرانی پارتیا آزادی کردستان پاک کمالیا زحمتکشان کردستان هفپیمانیا هزین سیاسی کردستان یا ایرانی راگهاندن پشتی گلک نقاش و جوینان آلی گهشتن لحفکرنه که پاشی تکیلداری مجاری داخلی یک هاتا داین هاتا گوتن لکردستان حس و خبات خواه کرنه یک همان دمی آرمان جوان یا سرکت کشینا جبو هلوشاندنا کمرا اسلامی ایرانی او به دست خستنا مافی چارانوسی یا گلی کرده. هر وکی آواکرنا پروژه که دموکراتیک و نتویی لسر بنگه اراده سیاسی آنتوا کرده. داویه بانگا هفکاری لحمو پارتیین سیاسی ین لدروی هفپیمانی جیهات کرن. بله هر ورخویادکه که هفدیتن او دانوستاندن دنابرا امریکا و ایران دجی ناچن سری هر دو عالم پیشنیارین هفدو رد دکن او اف جی راگشیا نابرا آلیان ده هر کود چهزیده دیگه جخوا چند روشن گفین ایرشه و سناریوین جور بجورین امریکا ین دجیوی دروژه ویده یا لگل وان گشتنانجی به پیشنگیا خوندکارین زانینگه ین ایرانی جاره کدن خواه پیشاندانین گرسهی دست پیکرن. نونر تایبت روشلاتا ناوین دانالد ترامپ ستو ویتکوف درباره هلبراندنا چکانا ایرانی دا آخوی. ستو ویتکوف دبیجه ایران خودی هلبراندنا بومبه که چینی یا اندستریاله. دبکو چیگرنا وی هفته اک بگره او دستورا وی که ندن. تیکلدار چک نوکلرین ایران جی ویتکوف گود هن خطین سور هبو وی دولمند کرنا اورانیومی پیک نیه. هر وها وزیر کار دروی ایرانی عباس عراقچی به سروک آژانسا انرژی اتمی ناو نتوی رافائل ماریانو گروسی را هفدیتن پیکانی. لگور وزارت هفدیتن بریا تلفنی پیکاتیه مجارا دانستاندن به امریکای را نقاش کرنه. ده هفدیتن ده بالکشاندن لسر پیش و برنا پیواجیا دانستاندن و نیزیکاتین چیکر این لحف کرنا ماینده. رایداره که ایرانی پای بلند راگهاند که تهران و واشنگتن تیکیلدار چارچوه و راکرنا پیکانینان خودی پوزیسیون جدانه. رایداره که کجرو ترسیر آخوی دیار کر که سر مها آدار دانستاندن نو تی پلان کرن
و ev hevdîtin wê bi peymanekî demkî bi encam bibin. Rayadarê Îranê got, ji bo pêşketina danûstandinan dibe Tehran hin gavan bi rengekî cidî binirxîne. Rayadar destnîşan kir ku divê di çarçoveya peymana astênkirina belavbûna çekên nükleer de ji bo Îranê mafê dewlemendkirina uranyumê were naskirin. Aliyê Îranê bi eşkere anî ziman ku wê kontrola çavkariyên petrol û madenê yên Îranê ji Amerîkayê re nehêle. Li gel van geşedanan li zanîngehên Îranê dîsa xwepêşandanên li dijî rejima Îranê dest pê kirin. Hat ragihandin di navbera xwendekar û hêzên Besîj de pevçûn derketiye. Ajansa nûçeyana Fars jî ragihand ku di pevçûnê de birîndar hene. Xwepêşandanên li zanîngehan hem wextî biranîna xwepêşanderên hatine kuştin hat. Mehekî li zanîngehan navber hatibû dayîn. Li gorî daneyên Tehranê di meha Çilleyê de zêdetirê 3000 kes hatine kuştin. Ajansa nûçeyana aktivîstên mafê mirovan jî ragihandibû zêdetirê 7000 kes hatine kuştin. Bînerên hêjam derhîner Emîn Alperko di Festîvala Filman a Berlînê de bi filmê Kurtuluş ango xelas bûn, xelata hirçê zîv wergirt û got, Kurdên ku li Rojava û Rojhilata Navîn nêzî 100 salin ji bo mafê xwe tê dikoşin, xwe nebitenîne. Derhîner İlker Çatak di Festîvala Filmê a Berlînê ya 76 de xelata herî mezin a hirçê zêrîn a bi filmê Sarı Zarflar wergirt. Emîn Alper jî bi filmê Kurtuluş xelata hirçê zîv bi dest xist. Alper li Festîvalê axivî û got, cureyê herî metirsîdar ê tenêtiyê ew cureya ku demê êşê dikişînê bi tenê ye. Derhîner Alper ji bo gelên Îran û Filistînê li Xezayê jî got, hûn nebitenîne. Kurdên ku li Rojava û Rojhilata Navîn nêzî 100 salin ji bo mafê xwe tê dikoşin, hûn nebitenîne. Hevala min a hêja çîdem a ku 4 salin girtiye nebteneyî. Tufan, Can û Mîne hûn nebtenîne. Osman Kavala'yê ku 8 salin girtiye, Selaheddîn Demirtaşê 9 salin girtiye, şaredarê bajarê Mazinê Stenbolê Ekrem İmamoğlu û hemû şaredarên din yên niha girtîne hûn nebtenîne. Em bitenênînin, em nebtenîne. Dün gece dedem benimle konuştu. Bu bir işarettir. Oturun, dua edin. Fakir derken! And the Kurds in Rojava and the Middle East struggling for their rights for almost a century. You are not alone. Selahattin Demirtaş, for the last 9 years, and Ekrem İmamoğlu, the mayor of Istanbul, and all other mayors who are in prison now. You are not alone. We are not alone. بريبنرين هجا بفيا كرم دجاجين ضل بلتنا خويا ساعة حفتان ودبجين حتى جاري كدين بين بيشيا وبمن عندنا الله خير وخوشيدا هر شاد بطال